Medin ya Theophilus and the doubting Thomas. Men sumidin the elom about betimi afre me ahofe na meje so. Ansana ya best national se bibia ya de nyame edin na ya de ehya ase enti mama me nuaba elom afre osofo na odi dwumadie no ahye nyame nsa na ya de dwumadie na ahyehye so. Ebusiafo ade bia ya hya ase ya de nyame na hya ase ye wie nso ne asa de nyame atwato enti ne enne no ye frɛ me papa Apostle Thomas Osei Mafo, founder of Messiah Foundation Church. Mr. Me papa no. Mumam nsem ma nyame nifa. Praise the Lord. Hallelujah. Jemeso amen. No, Jemeso amen. Hwɛ efiri enra ebesi enne. Enipa wu do so che omo wo dem ha. Ba se yen kwate ase ya adom. Ma me hu se ma betena soro ha ya adom bi keke. Eyo nyame na dom na ama ye nyina ya timi afiri fie kura beduru ha. Se ye ba bompa ya me pese oje me so amen. Ye mompa. Wa wo ye kronkron. Na wo ye no kure nyankopon. Wo na ade kye ye odi ana ade san ye odi a. Ya in shebi biasia ewieye anwumre se ya na wasia ne ya yetiafo wadom nti na ye nkwada so kutaye yesro se program aye be ye bedi anim kan onyame onkonkro gya no entwi mfa dem ha ade bia be ye bia mfiri wopem amane mfiri ni pape na se dwumadie nyina wie mu die mu a ye de ayeyie entontom ne nkanfo be ma odin de di kan ye de din Nayas e de hyewonsa Pajadin kosro ne shiraso ora pajadin kosro ne shiraso emprensa so pajadin kosro ne shiraso asasi nyame dansefo se poma ne kita Moses nsam no me asi ha se program e ba ya kra behwe MCC nyina hya wonsa nipa bewura ha nyina hya wonsa mabon wonasu ewo moja ne mu se wonya banbo broso ewo afe 2026 mujeme so amen. Mumam nsem masofu. Amen. Ya won krofo bu ye ntema ye chese ye introduce you ye special guest ewo ye ntema ya ba be introduce you na me sister honam sade ofi Germany. Hey sister no ho franka sa mumam nsem bana no wo fese hwe ne body ni soko na anything your friend honam sade ene yesa wo Saliman. Hey, me and my sister. Yeah. CV personnel Saliman. Hey, neni edin sister no. Me say, you want to mean count no beka. Sister. Neni edin no. A woman of substance. Aha. Oh, mama nsem me say. Na me nam say neni kwa na edin o. Say ne nantiam so odin. Because all body say him say nko ba me so straight. Akwaba. Me pa show dada ke di ba. Jim P. Sister Fiadi Thompson. Jenny Trades. Oh, Jenny Trades. Oh, wow. What a beautiful woman. Chete, what's the color crowd? What me won't say, well, if you're broaching a buy. And I won't. Say Ghana abroad. Of the US, right? Oh my God. And into US not draw papa. Oh, thank you. Yeah, Papa Thomas, Messiah Foundation Church. Daddy. Pacha mom nsem. Sanso na yewo na JB ewo ha TikTok influencer. And mom nsem mano. Ai na JB TikTok influencer. And yewo abodie sa akodie apia the first Dr. Jiwa baby adu na answer na ilo mo be kon ma me frɛ ye nua be ma ba ko no so ka ye ho obake mom nsem ma no na answer na obake be di mic na me ankasa me ma me
Samswa. Hey, Munimuno, me patron Munimuno. Oh, Samswa. Nana, Nenia Dean was social media, no swanga zanga. Open endings in your casa and one war, Becan is any at Yedia. No, mammy, we pen out the ones and back of dino. Mano, mammy, why? You answer never to us, a year, Ubake, Abekai, and Sadiana. Gentlemen, Mr. Me wa, but or was me. Oh, Nice, oh, nice, oh, G. Ebusiafo yema obia akwaba eba ene dwumadie yi ase na sede ye nyina yenimu no se eye ufiem ana wowo sotomu ana wowo ekwan so ana wonam mepacho eye Angel TV so ana wohye se so kasafidie ana wutie ye ne wadaroma se ofa otatafo no na wokọ abefo tenta fidie ni so a mepacho Angel TV stream live for edemu afe Nayas TV 1 and Nayas 1 TV yeah and also our YouTube so what dem before live our YouTube one so bia kwankan a obetimi enya bie na wa share na wa like na wa share ama wa front so etimi enya bie na wonom ahwe bie ebusia experience in life ana Nayas wode abrayen efiti afenwa hyase ebeduru afenwa awieye na ene wose efia wowo ene fakwa wowo no ebi kura na bronyan wonko ba bia ne saso Nayas ene ne dom ni production team nyina tenase ya wonum afa adwene wonum adwene akobenkrom ya nyina adwene akowie se fakwa wo efia wo suku a wo adwuma mu a wo no enei ye de eye experience in life no bronya edition as a Christmas edition no afi anu ahia yi dwumadie no ya de braw ma nyina ya ka bom na ya de nisokon so meka say wonum de ka bobom panifo wodo a wonum aba pinua so nam kwam ya wonum eba abemu panifo nananom ene panifo wodo wonum ka bie wonum nyina eba ya de band chenchenche pan so aba ya wonum eba hudwom na ya de asa na ya san fifire afei na ya fadwene na ya didi abrabomu enkomo eno anasa don hire mienu yi ye ba abaye ne sas nti sebre bi redu se ye dan obi edi akira ye be dan adi ama dwumedie no atimi ato so sabre yi a ne kasai asi de ne na me mamenua mienu yi wonom ato so ade amaye experience in life is adwumedie na Nayas hye ne bedede baaye na ebie ye ni amaye hunyama bi ankrofo ko mo enne ometimi a survive a ebetimi dia boy bra na ye twa ye ho sema ye ba hey dwumedie no ebeye kama twen fa angel cola fa go glass mu na pe ice cube fa tum na twen na ye ba ye twa ye ho sema ba experience in life me say ene a different version Atadre ene ya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa dia mitremu a furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitru fo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee keka ho. And na me dwuma dinti, ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje, Jifax mixture nti, me ti me gina papa tenten so. Just say Jifax mama your best simu ankasa. Me nia be ma.
ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jeffers mixture tumpre kopene say eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwan so eni fidie won suom e na ye ne frenchem kroje ye no nti mayeresa de enu wane Jeffers mixture na momitie enye ma penfo oba a oma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atomu se eye Jeffers mixture pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, maybe tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Makuma swaji. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nia mepe, nia wenijehu. This advert is FDA approved. The catcher must say, experiences in life, no, so live, EMS Event Center, I any Eco Bank, no, and a opposite. I had the Christian now. Bibia will be aware then adoring it, Bibia person will be able to me. Yeah, it was sponsors almost so yasini experience in life. You want for almost so yasini. Emma would to me a shibi. Na ye wo papagu furnitures. Ye upe furnitures papa papagu ni ya kama ne echepa into the mesra wa mon contact no. The number is 0598278984. Misa isi subium 0598278984 and a Jeffers mixture and 1 year no malaria well-being bibia Jeffers mixture a bit will come angel cola one abedra so no diabetes so sugar content ni eye kitwe bi pe na de kama and na afei so cute cat and a yamami wayama me kama mami ho ayefe me ho nyefe se me ho ayefe mo hwe me twinya motumi hu se cute cat and na address me kama eni ntime sira mo nko ne nche na obema mo ho ayefe the number ni is 0246897589 and na Toningo Lamborghini energy drink just say energy drink dinimu odu we wo kind say what energy drink now no man sana ubetimi abo and the number no so 0244080879 Tonino Lamborghini energy drink we out me who say if you abroche ne ba e mu odin ankasa and I think so yes
jewels from the boy fashion jewelry. I on one was yes and come me. Jewels nini na on one of the my or Accra Makola. The number is 0557 710 129 0557 10129. The boy fashion, Charlie. And yeah, no choir sanso a dress from a now Max and now Max a fashion. And the number is 0248 565172. I went at the Shea, Utumu say, Oko, obey you, ama usi kruma, say, yes, we are gentlemen, we are ladies who are a lady. And no monkona, Uncle Pamontadi and a Diamond Cosmetics, and also a Boakasiafa number near 0244 179789. I Timoma, yeah, acknowledge your sponsors. No, they are some and Famamo. And Sunday, Fred, a year. And I just love beauty parlor. On also and on my way fair a year nim kama my into no more contact. No, Ebutia, I fade dear. Your baby introduce ya papa. Ya papa, Mr. Wash, win the boy papa because we bear my bonny ye, Mr. Or your henny bonny ye and Casamaye. Your special guest Bakwaba. Yep, papa, a year. Dr. Jiwa. Aha, Dr. Oh, my summer Dr. Jiwa because yeah, ready there be a mechanic who share doctor near na why na our way to no quote ma ya be to feel home e come oh my sambo and summer Dr. Jiwa acha mo my boy and summer no mesrel so be doctor nye is you be hia de akwa akire mesrel edina nkasa ya abode sa akode appear the first I nana pia wonkwaso I okay ebusia afei about very important parts of the whole thing afei there the special person and they person introduce me ntia na ye nia ye wa hase no ni din de Nayas baby na Nayas ansa na oba beba no mesrɛ mu a ye pese ye kasem kakra bi fa no ntini bi kakra fa Nayas Mrs. Nayas Semuankasa mu Ghana ha Nayas has passed through a lot and yamina mejina ha aka their offem but their mimi nim efa Nayas when say oye ni papa e wa koma pa or the BBC na ni so obeya oye omobi mbu na bem I quite remember I call a Germany or friend me ye din komo sitio awe what Germany enye easy Mrs. Sister you know no be ye because I can't see a call and yes and can and that for me afa into no say umia weni abrabono sanity no afre bra me go do me say ebe it is some bebre be buy na dem catch sister and shed you be kan ho na and shed you be ye ho ko wanim straight kai it de da wakoma so say opese wo ye no de koso ana ye na nyankopon enso enim bebi odo befa ye di me no frame no say tio me program be your friend no experiences in life and I'm say 6 I'm there for you meba abeboa that time na me wa cameras to be eja Mrs. Sani na na de koe na me de koboa my sister na Nayas wo hu mama yembo yensema Nayas what acha mama yembo yensema Nayas experience in life na unim say na mama so wo dem ha yes Nayas mama e wo dem ha mommy ba choma usaso yes I na me hu I appear biblical ayo appear osofo appear me amini appear me madam for appear baby out no ho court 4 and answer court 9 ebusiafo mo maye moye nsem Nayas baby me nua papa bi ahofe papa bi nyamia managing wa managing se onfa experience in life and besom yen na boy ankasa enne ye pese ye friend Nayas baby so omra no meka ye ho no nkyere ye de enti o de experience in life eba ha oh my nsem yen so no ya de obi ya de mo mani mo me se obi answer mesra wo mo ajay obi answer mesra mo Nayas baby
Mr. Papa bia wo bedia. Ah, Mr. Obeto. Celebrity program. Well, start classing stars. Nayas, Ahofe, Nayas 1, Akwaba. Yeah. Ahofe, what's it? Yamisha. Mammy, what? Midas. Papa, so what? I don't know where it's Bayadi. The person will be so back. At the end of my dream, who say obey experience in life. The person will come and make a crack. Hello. Didika, Yeremiase. So what say you so? Wama Bonibian to ye. Abraboma Kukushiasie. And so she. Amanie. Yare. And Yama Bebre and a womb. Radi Yankopon, one shay and forms was so any ye, what the young qua, any of what dinny, what the chain. Promise of pa, ye make and say Yankopon shall be a fay, a jimin sem. Elom, a jimin sem. Tio, Aburuso, a jimin sem. And I see a see and comma a boafwa when I saw my singing. Nenye easy o. Nenye o. Nenko ye o. Na eden. Na ekomu wom. Areho wom. Esun wom. Amanie wom. Mi nya me ho. Enko ye kra. Nanso me da so tinkwam. Na adofo bi atitirufo bi mada omakoma so. Na wo mo dome no. Sister, enye easy. Nyankopon wonhra me maame. Mama Doris. Ashaha. Oh, we be. Yeah. Yankumo unshano pa. Afe. Me mame Florence Obinim. Mami we wo ho. For your bad time. For ye nipa. Se me kasa me kan. Ade bechi. One no ti me frɛ. Was where did Miss Mami min didi you? But afe na me be didi. When he bets in a two Zafia and I said, Yanibia, agent I won't change. Uncle Ponchano. In fact, all your battle, although be ya, Yamin Kwa, Uncle Poncos Shano, Pafe, me papa, Apostle Thomas, or say, Marfo, or ye, spiritual father, Papa, or ye, since himself, or Uncle Pon, Unshano Pa, or not to me, Mammy Florence Obinim, and Cheno. In fact, Nanya, and I'm Sister Debbie so, and I'm share me papa, Debbie's classes, and I'm so, and I'm share me papa. Ya really bo me serious pa, me akasa me dwene ho ana me ntiase, and I'm afraid Sister Debbie no, and a Sister Debbie introduce me, a man no. If free hono, Papa, aso mi moa till now, unje mi muda, ne mpai bopa, ne futu ne nkran hye ne mo anyina, one me maame Florence Obinim. Yankopon, wonsho mo papa paye. Afe me amenu ba honam sade ye beba experiences ne so seconds na no de ye anya abotre kakra because me come ma me nchen wo soro ho na yakwa akoto aso yakopon hya adofo e wo ha nyina ne me sisters mpanifo me brothers chese obi a honam sardine watwi nani chese ya asem o honam sardine me nue yakopon wo hya no pa ye etoda wo no hu sa adwene ne ba bi e da na te afa so na so chese
how obekro be she won cry won obekasa won obeye no etoda na age me nsem anepe ofri Kumasi ba unim say no an okoduru Kumasi o program ene enra ne newo nanso wose me program ne nti watimi etwa mu poli owie ya na che say wanya ne de na nka ho na enra okoduru ye wose says me to atare bi ama atare na me to ama size yes na masoma say me pa atare wasan tompaboa che say me hu de menye ofri Germany ba ne mo de honam Yankopon won hira wate honam sa de oba papa bi mani so de o ye ma me bia afei bia kasa me nua Jenny wase wo won samba o social media obi abeka but me de me nkanta esansa me do pa na me hye won crying obi e twetwetwe won no me de me hye won crying in fact Jenny trend nyame nhira oba ya me ka say me ye bi kakra bi o se da bi o esesa me ba am be support o se me free US aba be dru Ghana ne de esem be support o Jenny nyame nhira me ni so pa afa me nua ba something wa wono kra de age me nsem because me nim say wo ma and then somebody ye pie ye mami gold yes sister Penny mami gold says baby I will be a Yankopon won hira pa na ne nansa omodi ye pie ni ade me say so beba something wa was me ma just say na wo so me ahwe says so Yankopon won hira no pa team legal wives remove odobro ni so esancha yami show sweet says Yankopon hira pa and na me papa apostle I Sofwa pia bebreka me nua ba na agrada boyfriend the last chance ba kope ono ene wa just me kasa me bobo a me embobo afi be pacho Saliman Yankopon won hira ne pa bia me friend bia Sali so de odo de babe support me because me bobo a me mbo me bo agya bijimpi perpetual didie prophet Daniel just me kasa me bo a me na ba afo obiya me pa mocho se me bo bi na ma mo bi amon fa nche me na afei mo hwe ba bi a me gina ya fe ya obesu pacho mensu me ra ho Debbie EMS for the maran ho in fact sana nyame bo mo just last week yeah and I'm success I've been through a lot, my bread. But last Sunday, I was bringing mono. If I say me big a crabby, name of Mr. What are Roma? And cabit me to Honamame, Namayana. Was it? Oh, says Obiaji sa 27th, 28th, you know. Now so, only so the receipt in our tremio. I ain't Jessica Kitua. That's what I said, Nayas. Dia wo furu dua pa piano enunti me yama ododo ade anke bro 20,000 no odi acha me free che say momo nsem age mi nsem ai enna che say honam sadi so e ma ye bra me Italy for tomato papa bia che say we enye Ghana de me pacho salipo tomatoes. In fact, me patro ene wa wo fie bia ye be ma obi na de akono aduane eno mejai ama MCs for no afi Dr. Jiwa mitimi friend is am say dog is where me there in fact mo na se mame just say me ka say me kan asofo mpanifo enwomtofo adofo Angel TV ABN Yankopon onhira obi bia nyame onhira obi bia che say Mr. Frimpong Yankopon onhira Mr. Frimpong ye general manager bia obi a na me papa biankasa me papa ma de nyina Dr. Kwaku Oten papa daddy sweet papa me pacho bia obi a Yankopon onhira because obi wo hono mo a wo ye adwuma on the TV station kura wo timi frɛ ka sɛ saa ba ya we de ye hia no e wo ho mokɔ soro ba fam me hia no e wo mi TV station nanso me papa ehu haw ne amane amakom enso hwɛ a me di free Germany ba ye na me ba ye wo mo hwɛ sɛ na mani so aye kra na e ya ate afo so on se de bi e sɛ me ma ba ye bibi no wo ye sɛ ne be ya
Ibehu seni enyame ni monyam tie. ABN Angel Group of Company. Nyankopon sha obia Mr. Mankwa, Miss Nancy. Me wa Fakwajo Dixon. Afa mi crew na me ni omo ye adwuma no. Omo anka se nim se na yas me ha adwene because me pe bibi we. Na sa ase me nya ya na me ho tete me na ase mo bi reme. Omo anka se nim se edu kwasi ada me adwuma sam de me fa ni agro. Nanso omo nya me ho abotre adaje odo Nyankopon hira wo mu nyina. Afa Obake Asante agudie Nyankopon hira wo bibia me pamocho edidie kwan so a mesra mo a Lamborghini me pacho mesra mo Lamborghini energy drink way. In fact honam sardine ena ede me koye ai honam sardine Nyankopon hira no pa just say brand it is empese me program pe and was say there be Nayas the offer the pa e the piano eti mema obi. In fact 20 cartons and the mame and a tomato see afa me mame bi so ono so wo Accra friend Auntie Maggie or Mokola or tontoma was it Nayas why adie entomen be the best support so na for obi obebe bia no de we nya ntoma kora no obenya tomatoes de we nya tomatoes obenya ade foforo na face so the boy me pacho me sorry the boy fashion jewelry. The boy fashion jewelry. The boy Accra pacho Mokola just anasa baby Accra shopping mall just said the boy me hu de me kan kire no me papa me call honom was say Nayas me ma jewelry bi obi obebe bia ma ni bi ento ne nsa me papa Nyankopon won hira baby bia o bia o ma me body splash ne ade nyina e de kan in fact mani aso bibrebe Nyankopon won koso enhira mo Jeffers mixture papa in fact always toda na se me ho ya mbasa Jeffers mixture me no mo a just say eno a ene boa me ma me ho esisi me ho so na me pacho ni pick up so ne so de madam wo ye be ma na se me pacho se wo ba me ho a se say no se me bo mpaye me ma me tia ma Florence Obinim wo wiawia na ni hwa me o papa so hwa me bo mpaye se enche broni ni ba me pacho wo de ye be start adwuma na wo momoden a na wo me mini bi ansa na wo de aba me pacho Jeffers P capsules bomodia na kopebi and Angel beverages me pacho anom dear me sound man besi anom dear ego minimo a ekoyo Angel beverages Nyankopon onhira omopa na de ntia me de experiences in life by no me mame ebedi nkomo kakra na mami ene ahye ebia 1 or 2 ensem bi ne de ahia de na fe yato aso experiences in life de obia timi ko ohaw ene amaniem ebi de achen me de a me ko mu san so na me so me de achen wo de eno timi tena ase na me se baabi a me mame ye bo asi edu susu obia me chia no mame ye bo asi edu me pa cho me chia no pa be baga na me se me ye experiences in marriage and also there be Nayas marriage dear edroson ye no experiences in life send ye be ya obia betimi feel free no waba o show no so aba be share na abrabom experience esan say abrabom ekukuhwe ase bebre wom eno ntini nyina ka ho ne experiences in life e de ba ye send ye be ya wo ba no be ka wo de na show obi nkran na obi afa futuo wom na che say etimi aboa sabre me de me nye MC de nanso mesre me maame mama Florence Obinim enche ni be di nkomo aso mami me pa cho wadaroma ayenwum baako pe mama pa cho men sorry wadaroma okay mic no credit Jesus amen enya hwe me sorry metiase me rate social media sense mo ntina oba fa face mama sorry because you say me ho aye time ti me ko pe ba bi mo ho adwa na me free ni pamam nenso de wa frame no me ye na dwuma ntimi nwane nkɔhye baabi me de na me ne mo akɔtena mo di pa ya na mo ne me betena na mato nwoma kyerɛ mo na mpempem a Yakopo yi mu se mo no me de me so da so do me se mpempem so beta me a enye hwe ye tan Kristo no Yakopo nhyira wo
Se dwumadie kakra kase. Mama mpacho eni die mu ampacho gina finfin kakra emaye. That's dwumadie bi sei no. Se obi gya ne bibi wo no nya adagye no be boa. Na kyese se nipa no odokese yete na koma mu pa. Odokese yete mu akoma mu a ye nyina ya ka bo mu a ye de abeboa ye nua ba Nayas. E de osusuru nyankopon din e hyira mu nyina. Penyifo amoba ye. Pintumi mubodin a ebia ne mehu krofo de ebo. Ma respect mu papa. Mi ankasa na me penkrofo bi physical. Mi nua meyo mutiti hoi. Ene ne nyankopon adom enam Nayas so kra ma be hia wo mo. Ebia ankanya Nayas kra no a ka Florence Obinim ya se mi kra nka wu hu me se wunim se me da ho a me ho aye te se ya mi wuo mpo. Nenso ne Nayas kra mpo introduce me amon. E de nyankopon ase. Ene afia so de ye ma o cheso nyame. Mr. C. Organize why. Wampo me ho pa ya mafi pato me. Wacha sunya mi emocha timi wa fusani nina enye watumo ekami atete fichire mabefie ne ohia ni wa mobroni Yesu adumunti mayo defro eni monyam shiraya menemu no nyina enye ma wote enye mi to me ocha sunya mi want to Marakwa. Organize. And where are you? What's up, you can't roll? Oh, I'm sorry. Hey. Yes, I can send you back to the to me, oh, what a sunya me, and what I did me one for sunny, and you want to know. I did take feature, I bet when you anyone, my brony, yes, what to the tip I on before, and you want to show ya, and then would know you now, and your man wanting, and you mean to me, or just sunya me, want to my ramba. Why, yeah, yet I was sick. You're free, you're money now, you're when you know, yet I was sick. Dear, why, yeah, maybe I'm free, me money now, my when you know, oh, just soon, I'm here, watch out, my Sunya me, what a manasa me so, and never can near why, Benina Aswatio, and Kaya really born me. Nami Yarifu, Semeruwa, Ajuya Menko, any pepper me copio, no bami more, I don't point in a woman, many penny in my tapu to my profile. Adi mi ko wo mo e wana wo chosunya me wo ma ba sakesie no so na wo ma wa ya research to me ne so e to me so e wana me nya ma ya resa o je ni fa wo die ye me dia na ya se ye me na video yesu asa me ya die enya ma wote ma ya resa o nya me ne se mo wo chosunya me wacha mana so me so Meso makanya waye, very very na. Asubete, emebi ya rebi pome. Nami ya yarifu, semenumpa, ati unya menkoa. Eni pe kwa nami nkobio. Aba mi moa, atafunye na pome. Eni pe ni na ime maye. Atafunye me tumo be fomu ba. Neko di bi ko wo.
me, Uma was a kiss yellow so. Now, Uma, why are you said to me so? Come on, for me so. And one of me, my arinsa, me how in her, that's what try. Was he here, when I'm in you? Yes, was a me, hey, and never wanting my arinso, and we're running in some more. Ah, dear, why, yeah, that I was sick. The free morning. Yeah, dear, you're free morning now. You're when you never. Oh, just swing up, yeah. Oh, Mama Mano, easy. Yami Israel. Oh, me mammy who of Francasa. Yeah. Now, social media for them, I move you more. Me say, and then me won't grow for be what has in. I say, social media, I'm a phone power, sub you a bit. Me quack social media, and I'm the Abagana. Me the Babagana. Now, me with him, Florence Obinim. Mr. Minim no Kumasi as one say. Ohona na mesomete. Ohona no sote. Na me, Matthias, sorry. Oh, it's true. Missy Matthias, sorry, wo Kumasi, Ohona na almost started the Kenyan school num. Now, what do you know the fine? Obon Samato. Wato? By Mesa Babim. Mesa Tifofro. All right, you know, Elom, Namijama, a year, Minia Bemana, or no so, and fire in real movie. Yo, abusuafone adofo yegusua akao ewo efiem ya wo ene fakwa owo ese experience in life dwumadie no ene eye bronya achade de ya yede esomo ewo efie ya owo anase bi kra kai mu ana wote fakwa wo bia wo hwe Facebook wo hwe hin o abusua yede enchia kese pa efifidue mu ebro ebo bebi awo ese yede fisia pa ye mo draw the mouth set me pacho if we experience in life ya ene ye ba betwa abrabomu enkomo na oni a wade dwumade ba ye so de bia wo ya omanfo interview obisa wonom semwa se obisa wonom ensem wo so ono so de na hinta e wa abraboni mu a waka ye nyina ye de eboboko dwani mu na yetimi ede abobra ye mampanifo ahodo nyina ye mamu akwaba enti abusia misrawo edem live e wo Facebook wo kai sa obeboso Angel TV Facebook ye dem Nayas 1 TV YouTube so ye demu a bibia ekoso wano ede amaye me Florence Obinim pacho ye peso tu ye for kakra nti ene ye peso tu ye for isa se me hwe wona me shapa ma ba ho abedi bayreda elom kra men yesa nti ene de peso tu ye for pa ma e mo bia ka so bere wa jai bibia wo wanyina dru you so no so abey Amino Mama wadaruma mejina omane wabusua nyina anemu na mepacho mebisa se ensunsuanso ben ena wona waka enkofo asem egu nkofo animase ema enkofo eye wo ho bone chese mama unim asem we wo ho epesa wo chirechire mu mame se uka obi asem a unim anasa uye wa adwene se ubebu obi hu fi ene social media ya abeya ewie ya no eya na ensunsuanso no sen ena etie wadaroma se ne ebeya ene wi asem mama yensa hwio owuo yare amane adoso na misusu se ni nyina so yeso ye ka ho anti me pese wadaroma me pacha wa ya one ye ehye eden sunsuanso ene wo so me de nyankopan si bebre de etosumienu me de ani die ema ni obuo ema obi bia wote ya ne mo a mo hwe yen TV so Angel TV so any social media baby bia Ewrade asomdwe nkan nyina
Madwene Awurade nkonkron e de ahye makoma mu ene se enye obi bia na de wo owo bi ye wo nipa bi ho no mo a wo bibi oni bi nti wo ya ama ne ho enye wo nwanwa ya ama ne ho mpo enye wo mobbo se wo ye wukunu se wo ye wo yire se wo ye wunua wadamfo ana onipa bi kura wunnim ni wo ba bia because Galatians 6:7 osi di onipa guo no eno na bitwa yewa ade bi wo ho a wonyankopon ono ankasa de tini mu odi hye nipa mu eno na meka se ebi nibi de enti ebi nibi no nyankopon ma wo bie bi beti bebre asai omode no enka yense no enka ye de ne da so ete yakomanimu ete se de onyankopon de da so kita no no eja no oba ne nyina kita saa de no se ke nyina da so kuta ye de ne nyankopon de maye na enye se meka se obi nibi ni na obi ma ne ho nya nwanwa no nkere se ebi de mo bi de je bi da bi nyankopon ma obi bi ade na meka no o ma obi bi wo wiase obi a ye ho ne nyankopon abon wo de awura akomanim eya akoma na duane ese se odi no no eye ne den ese se wotenem ka wotenem a ne ye fre bibi hon konkron na nka saa de ne timu a na hon konkron afam de abo ni padua no enti nka wa ne me ye nyame o wase meye mu nyame edi enti na meye mu nyame no e ma so nti se obi hu ye nwanwa kura na afse ye me nyame ye na ba no so na eye nkrofo bi nwanwa ade kura me ka ho asem yin se daso nyankopon de na ode ma wo no wo de ne daso ti wakoma mu a me kanipi e kire wo se wo ye nyame e wa asase so Ewurade awo enti ni su nyame Yesu eti wo mu enti ka wow wo benya nkwan tenten na nko obi so penkwan ko timi aboa na me na nyankwa se yen de daso ti yakoma mu a wo ni padua no ebenya nkoso ne asumdue ne awie papa na ama wo soso aye nyame etimi aboa wo yonku nipa amene nyankoso anya wie papa ni nyina agina de a mekan so nenso saade no nipa bebere aseye omode onyankopon de saade ni bo nipa bia wo Genesis chapter 1 verse number 26 to 27 osi onyankopon ebo nipa ye quotation as I simple amayen so enye simple emu odupa osi onyankopon ka asem ye nye nipa no obo nipa number 1 ni suban ne nseso eti nyankopon suban eso da meka no meti ma kirem suban no ne nseso so ne nkwa ahome nti ne ma miensa ene nyankopon de bo nipa bete ba ko pe na meka ho asem suban no eye odo ye ka nyankopon suban pa atini mu a eja no oba no nkonkron suban a eye odo tumi ati nyankopon mu no eno na me nyankopon ye nyame a onhwe ase da ontwamu da onsesa da otu Satan to twene ye no Satan se me tu nyankopon osoro wanti me ntu no to no to twene ye bonsama ye bia eni nyame bia besoli wo ba bia nyankopon da so ye nyame oye titi nyame nyankopon pese enka yemfa odo suban no ode tena yemu no enko pese no na yemfa nante wo wiase number 1 ke yemfa odo no onu nyankopon se ye nyame fufuro bia nka ne ho afenso wode ni ye wo nyankopon a onu ne bedi wanim akoba bia wo beye bia ese se wone ne hye ne nsa odi wanim na odi wachi number 2 Opesenka mami me wo question bia ese se me bisa ntimpacho wa no si ya na masan ebisa wadama me da say number 2 opese de edika na maka no ye fo do no nyankopon se do nyankopon fo wadwene wakoma ni pedue nya se fa do nyankopon e ban kirikiri mo ye bebre na program no ye simple ntin ka me kire nyankopon de no bebre nti odo eye 2 in 1 ye dika de do nyankopon de to so mi no se fa do oyonku nipa te se waa wo
enti senka mitumi ado Nayas te se meme ho a metumi amma Nayas nkwa kra bra kra Nayas nkobɔ mpa yɛ sɛ awurade mesrɛ wo o gyeme sɛsia na ɔka sɛ yale bi bɔ kakra bishop Papa eni hobi in fact na me kra na me fo sɛ me worry ba me because me obi a minim sɛ Germany kakra na mkɔtena ya na sa ayesem kakra wo me munti me hu sɛ me tikura ya be ya na me kɔ hospital ma kɔ check up baby I kɔ hospital so mama okɔ a agye sɛ yɛ labs ni nyina ma wo ansa na ya hwe because why is bibia nyame na me say ana me say papa me yare me hu mfa me it is a me yare but me kɔ hospital o me say bibia ni honom so ho beto na mama ben kasa bebre pacho memo ehira papa ama me pa mate sunsum sofo nyankopon hira no pa amen eno amen hira no odo honhom na ti papa mu no ena nyankopon de ache ne gift ama na nyame no amu gift ti wagye wo se ni nyame enti ne wo ko baby asofo ni mu a monte ase de nti asole ma no do asofo ne saa no ko asa asole ma ho che ne sofo abon pan ma bibia ye yi ama no nti ko onya dai enti wode na ye nyame enke nyankopon ko ni problem bia se ye di nipa kra ye nyame o nko ni problem ni nyina ne se koto nyankopon ne som ne se nyankopon emfa sofo ensom sofo nipa da sani se nyame usum nyankopon do hu nyina to no so a mama nyankopon wo nhira wo pa mama wada wo ma ye pese e bisa se obeda benya ne na ote se ye ka ho nsem e wo social media obi e ka de ne de obi e tro de opɛ ye gu anima ase afi ya ye AI na ye tuti no ne ye de uti esiso niema basa e basa sen e na wo hu no esifa na sen so e na tie e ma wo ne abusua no e ne adofo e ben nyankopon enhyira pa me nua ba se wo de me dia ye fato ye pa ese me kura na erade fa me so a me ka se me so me nya me de fato ho me hu ni se odo na me ka ho asem no ene odo no nipa ma sei no because oba fefe otiwe na se ni rig ye sisui me pa ese se che se ade bi ese se me ye na me nsa be ka no rig ni ne hia me se nipa mua because of followers. Yeah. Sika dollars and crofo pe. Obenya wo YouTube. Obenya wo nti obeseyo. But e wo tworo kunkrum se do yonko se ho. Na mema papa akan word bi mesra mo kakra. Okay, ana person ka papa e de bi to aso e wo ho no. Owi a wo de beto aso pa. Okay. But so okan word bi. Because ya na ya me ya. Mama menim se wo doso papa me I was say be dey on say me okay amete ya because me esum si me so sa me nya tan esum si me so John chapter 8 because ye nyina ye ni mama Florence Obinim enya ne o ache pa de ye nkola nketenkete na ye nyini abeto ye nom krai abobɔ mmere wa ye nyini gyawo na uhu se ne mama onye makeup na maami hu ofe na nanimu daso na wa esa akola ketua bi afi na yawo na foforo na yetimi eye o sa wo social media no ebusua no na hayen pa mama wada o ma ye brand nti ye pese wo bono tofa na odi afutuo kakra bi edema wona wo hwe na afi papa eto aso mate de meka ne se onipa bi okuta odo de manyankopon de toso mienu de ma unnuanom bi se wo do unua wo yonko nipa nkohye na waliem kogu na wale da e ma wo yonko ba anye boboda wo be fele amano eye me nwanwa se obi mfele se de ato no so se ogigi nkrofo kunu na wo dress social media wo yekunta ne wo koba me fele mano me yamo hyehye me mano okay, 1 Corinthians chapter 13 verse 4 going now say odo eman koso odo ntan ni nua odo nyese enti me ka ma yen nyina so ate se ade onyame nkokona bie menema me abeti yi mehu ni se
onipa bi a oni odono oni nkwa tentempo eno de am obi bi onkwa sua ene wo na dɔɔso si yɛmpɛ kwa tenten dia ene yɛnka bɛyɛ a yɛnyan ɔtanhunu na yɛnnim obi etimi tan no etimi sɛe no sɛ si a me a mete yi me lady a ɔhwɛ me ma e wo Spain wasu ahyɛ dɛm ko 3 days wɔne me ma ne nyina ɔmu nidi wɔ se ɔma me ma na aduane kɔm so ɔmu ni ɛnokrɛ Lady Mercy baby a wo bia wo Spain na de won show pa program wata mu nim ya mɛfɛ program wata mu ka kasa mama kasa kakra nkiti se mempɛ kasa be 10 minutes my na me wahai me te anti akoso ase me ma me owo me wawu onye de baby kɔ e fɛ na akoso ase wa ti dedi lumba yira akoso ase wa na me don papa maybe lumba shi am say o say me yira akoso ase wa su ban pa won kasa and am say me ma me de sa wow achepa an na me te se e man na ya o mo fight man wo social media no emu ba ko say team legal wise for no emu ba ko say odobroni for no so wa ha meba emu ba ko say munko anti akoso ya nchen na mate se so obenum aduro wo be poison ne wonam say me friend me ba say kwia enka me kwa atwa mountains next 2 weeks na so say the matter social media nti media mekọ ebi ana maame no obi ben no afraka enti me kwa kwa me ntwa no me ya we pa that day ne oba si kura kasaye sanete ebi ana wo mountains because of anti akoso ya sewa and am say me kọ akọbọ mpa ya anti akoso ya sewa no one poison ne ho berebebrebe nyina nipa so ye de maame enya do benya so be poison am say rade da bi me kọbọ me mpa ya so me di ka akọbọ bi ya maame no se odo ya me ka won se me kọ no se me na me kwaji me hu me nuanom me kwa atwa mantis ana mantis bia me ko bia no a anopa awia me hyedem kotkofo ni minute me bompa e wodem a me kwa me di minum nsuo da 5 days kwa me di edura anajo a na atwa mantis munkum na esum tum no na ma hye winter jacket na me di bia kata meti na me bom me pa enti obi enim me wese na me koba we na anajo mi pie ya se me bom me start ati koso ya se wan pae no se me bo se rade hyema mi den ma on konkuru ntire ne mu no wan poison no yes me ka ne ketenkete mu so obi eba no oba me de se me de me ko na nipa na somati ko o se ma me wo fire hen asem bi beto Ghana ha enipa betwo basade sere on be ye wo pa na de on be ye wo no ebe ma won numaduro wa poison ho na awurade se enu nti no do ba Jesus. If I try bawon sem. Enti odo na meka ho asem no senye odo a ebia etima kuma mse me ko bompa ya mama mi ya enka ye den eda ka me kwati we ka ebia ka asem bi ba ye enka be fa me a correct owie no koye ena me de mankasa ena me bo me pa na madwan me na me se makola na me ne ko na ogina ha Ewurade so hwe me asem we onyankopɔ tembuafo bebu maten me ntwa toro da me sa da na me ho na me kosi ya na sofo ba ko bi so asa so me mu wo se maame de eba no eye wuo ne epa wo ye pese ukun ho unum aduro na wo maye mobɔ na me se ade atoso mienu anti akoso ya sewa lumba wanya ne ba bi kɔ na yiri nyame nhyira wate amen senka lady bi anka wasam se be poison one ka bi 2 weeks nam se me free bi kwa na kama anko okay se wo odo wa kuma mu a wutimi gi ho nkwa wutimi gi opia me de ye bu matan yo meti we manim dua ye si hei plastic surgery se wan me hu baby ye no da eye wodo a me wo ma me kuna asafo ko fam okay ene me gya me nwom to ne to ho se me bua me kuna ya kom chim mpaibo me 30 days 120 days me ye 40 days me nso se me ye kese na me kunu amamne abam so ma me we ye kese o me nso be nipa bi a me mpe kese to obi a maye me ho se me mpe se me ye kese na me sa ye fasting fam ti me twin me nim nyina tutom me ka kire me se me kunu so nti bi gira ne na so a me sa be tumi nyum me fa me nyum na to biem uka John chapter 10 verse 17 to 18 Jesus said mi jama hini ye wosoro ho mi jabe bi ato ho me jani nti ena me bewu ye de me nkwato ho na me wu awie masa fa nkwani biem
me pa me de me kwa beto me peso a me fa senia Yesu Kristo ma je nkwapa de ne nkwato ho na obebo Nyankopon kire se Nyankopon ni tumi obebo anu beji nipa nkwa no sa bebe penye se mi kunu Obinim eni tumi mi hu se mi kunu no ye baanu ba ko twi fam ese ba ko eso ba ko mu ena me be fon ye nipa fon ho nem nyina e fon me fon ye no hwensem bebre na de ba ko me da se me hu kran e wo sam Psalm 125 was na one of it on to Awurade so no omo te se Zion botan ade ba ko me da se me hu kran e Jesus asam o kan ye Matthew chapter 5 verse number 11 to 12 was enhyira ne mo you are blessed se me dinti ye di atoka asamboni biebi ene ko social media asamboni biebi ye ka tom so was mo mama nenye na mo nsepemo na mo katu aso osoro se wodote wakoma mu nko ade a awie ye no enye ma wie ye ni so wodote wakoma mu a awie be ye wie papa se wodo se wonni bia ube wuntem because ube kuotie wunua Awurade pese wo ye nyame wo de wodo fo odo so ye nyame na ade gi wunua wo de buo wunua but se wonni wodo ade buo wunua na sa kutie wunua saa ube wuntem enti obi oni wodo no hu na ni brade wotan nipa bahaba woni ne nam wadafo paa no wo bibia bi so wo kwa ade ba ko pe ne bere wo anhwe yo be poison enti me de manu si he ya mama yeda bishop akakese but asama me kan ye no the quotation wo bishop kasewia meme na read nice one nyankopo wonsha me dafo ba wonsam e mama Florence Obinim our sweet mommy our beautiful sweet mommy mami we esi age se wo a onnim no akoma mo ye na wondo nipa ba akofo wodo obia monkoso mompaye na maye fantai na chi na emom yesere mo social media for no etoda asemba yepa mo chew montwetwe break eya monka no se ne yese anasa se ne yetie etoda nso na se ba yenka asema monka mo beka mo ka kakra na mo twa so toda ya na nim goase no edoso yesere mo a papa wadama ensema mama kan ye wafutu ene unkran hye kakra be na ode bema adofo a esho Nayas medas nyame nhyira echia tiefo a wo hwe ye nyina mechia Messiah fo nsoso bra me beti asore no me ko papa bia wanyini pa no wadi 105 years hoko sere nyansa me ko ni nche me ka kire nse papa fa wonsa to me so na shira me minim se nyame shira me se metumi aya asore but shira me ansana makoye nipa ho adwuma papa no na wo ye sheik ewo muslim na papa no hwe manim din ka kire me se enka obi hu asem wo na chiri da se obi ni ho na wo ka ne ho asem wo na chi a sunsumu ye de wo kra ne ye na ko a papa eho no wada ma me pese osiso ewo ho bi ma me se obi nimu na se oka nipa no anase wonimu na wo ka ne chi asem a oni ho na che se obi ni ho na wo ka ne chi asem a eya spiritual at once wa na wo kra na be ye na ko a esom no honam fem obeka na se de opa ma ho ato wani beji by sunsun fem no wo kra na ye na ko anti wani bo no so a wo yem be hyew ase a obehwe me a me social media me koso ba me follow obi ada me wo madwena a me de koso asema a me ko ka me ka to wo wi a me ko enti say yase ma me obi ka no ho asema social me kra me nim okay
me purpose am de ba wi ase no eno na me focus enye obi de me na kakra me di no eho adwuma na me ye ana no kwasam ne se wo focus obi asem a waka afa wo ho a wo san wachi san wachi wa brabom eye no kre enti dia wo be ka no nhia me fashion wa adwene mu se president yetimi twa ne trisi obi die so achi ya ne to kre enti me menya kase enchen president bi da enti wo ka me ma sem ti achi ya na ye de dia wo be ka na mfa me ho asema ma me ne ka ne nyina no to be honest with you adabi me ba program no so me ka kire wo se ma me ensa na me do wo mo me ne wo mo hia me ma program no to be o sana me ka kire wo baba azamba nya abotre yes sana me ka kire wo me ka kire wo se oba pa Christi me penasem no kre enti nasem baaye no woni me da bat me bompa ye man no kre me ka kire wo se Vivian Gel dia oye o ate no me penasem me ne na hia ba kope ma me oti hei Elon baby yes ni papa wu ye enne ye wo papa me ba yie ni bi eho na mbe hia sa ma me no me hia na ni je pa me ka kire ne se me pompa ya ma wan kwesi se obe ye kese that's 2 emma 3 ma me we eno krepa mama Florence de wakana sam sa yeah I on hia me da ba ma ka kire me pastors na me no mba ye ni nyina se ma me we wa ye sofo a wa pene ma ka kire o mo da am papa se nikunu aye bishop se wonim nipa krona wanya no no anka obeso no mu yie mame no kwasam ne se wo ware a wo baabi a wo ye mmere baabi a wonim begu ase no enu nti na wo hia yere no ana oba no so baabi a wo ye mmere baabi a obeto sini no enu nti na wo hia kunu no sa se baabi a wo ye din nti na wo be ware ne de na hu hia papa mpacho fa mic ne ben wa no kakra ma me wada ma pacho me das am se me ya ka se wi o pacho you se wo ti ase yeah se wo kosunsun fam a eniema bi wo ho hu hia kra because wo da wo wire be fi niema nyina ba wo kra ne be pie ene ye frɛ ne daye no ba wo be betimi ahia wo daye mu wo be pimo etimi ko social media so a mitie nipa ne bebre a na magyae because Holy Spirit na wo mu no the more na ye ka wo asema ya wo ba mu da ne sekan na no ye nam Jesus enti wo pia wo betwa enti me at times ya na me mpese obi ebe hia me wo sa kwan no so ma me bi wa America oni meda ana me ba social media so muntie ma asem yiyo ana oba bi ya de kosua miensa na akese no obi da de ne koesa na fa ko ye chichiri na hwa ne ye de ye sane no memfre sa ma me ne so omra meme platform so me ye adwuma no oba platform no so said ye ma me kasa no enti oba so no okasa ye pe na honhom ne ka kire me se me ma me no mfa kosua nkogu pona no na enten cases no me kan sa asem ya na ma me na o America wonni me da me nso me nim ne da anye ono na to aduane ma me di nye ono na hwe me no obetwro comment gu ma de na asese me ye foolish man Jesus se me boni din a obi abeta nanum na anajo 11:45 me koshia ne kra no me mantam no wosoro maka kire me pastors yi nyina se me wu a me ka serve de be pro by maami we woni na sefo nyina me ne ombedi kosi se nyame honhom be kasa wow ensem ne bi wo ha wo ya wo ho beto ewa ni so by sunsum wo ho nto look at maami baby a ono kasa wokobo mpae tie ne nsem no anajo awada no ono nam wo bo mpae watwa ne tiri tie wongu yo watwa ne tiri di akosi statue bi so ade epe osika sika ndi obenya batu ndi because okasa sunsum no ne kra no ewa akiri tie ha sei memfa ne se ena de maami asem ne yeseme nka bi momfa nche me Nayas ne diaba
ana nyesa papa sir media minim se maami se obepaja eyeni kunu na ma na pajae mo fa nsa ma adwene mi sa se maami be ye kase a ne kunu na ma na ye de eye kase ba ne kunu no so call form no se obepaja ye maami we na be ma na paja crepa fa se wa adwene mu sa enti se maami we se akoduru ba bi no ato sina e wo se ne kunu na paja no no kura na me ka kire wono me yire ye bafan anyo na obekire me se wo ye bafan David I know se me yire ye bafan tie me yi mani emfrae mani ye adwuma enti me yire tosi na anyo na obekire me nia me nim se me yire atosini enti da bia me ka kire me wife se yen asofo wono ye foolish ma atiefo na eba no enti wo mo asem no tie me de so open masem no na me be nante dia mame no kwasam ne say Jesus Christ di na tem enye ye nipa enti dia meka ade atwato a kire me mame ni say he ahwan na bo nyum ye nti obi ai mpacho obalumba lumba na bo awofa kojo chas no kra na me ka kire say so ye wadwene say obetie dia ekoso na wo dia nyame dia si mu sel beyo no untumi nyo no kra one no two first wadwene mu say nyame ebere mu odene no na wasiesie nhira bi wo wanim enti enu ana me bompaye e de ama me sofo no baako me de me nsa to no so pe me ka kire nse maami we betwa nwom bi ama na hete a wona edidi na tem no bekoto wona na ase. God bless you papa, God bless you. O de opa mo fa nsa ba bi ensuo nka se asema me kan ebeba wona edidi na tem no maami we be bo nwom ama wo mu nyina be sa akoto. Amen. Enti ama ne nya oya me da mo nyina ase. Nyame onshraw pa papa nyame nshraw pa mama Florence Obinim nyame nshraw ba just say yechia me papa Angel Obinim papa my fresh papa ba jo be obi yechia pa me papa Daniel so ha uchiechia me papa apia beberka cash anodi anohye no shaha no hello baby beje na na ma eso ha o na ma ho fedua na ne ready ene de da so say Angel TV. Oh, webusia Matias mama me hra ho. Matias mama me hra ho myself futu sam afim. Social media mama using it wisely. Mr. Moa, unja nsem bi no trotro. Wa hwese de osofo akesi obi. Uni ma de bi enkoka ho asem. Nsem bi wo ho a wo ka. Ha nipa no. Wa hwe ya na nipa na kofa aduraku no ho. Nti ono onku no ho no. Obedane ama. Se mesra wonim bibia enkoka wo obi post na wo mpa twem kɔ enye wo page a twem kɔ enkoje cases bia mfa ma wo ho ene wabusua ti o mu ba bi na wo de case aba ebusua ni mesra mu a ebusua afa ye dui me ba be fresh shoddy baby mpacho mo mbɔ mo nsɛm ma na oba ba introduce ahemfo bi wa ha se mesra mu a enyo no ko e ba ka mpacho wo bra ai won so bra se me ni alom na ba enti mo so mo mbra enti ya be se ya ware ne mo ma ware ndi hai na jawo okay ko mo so ya hye de se mu mo mo se mo abusunya bakoso amama kwaba na yadamose se moni yatena efiti asase ebedru dwumadie ekosi se yede ebewie na ekoso no nanom panifo won meba nti yeda won madi ye wia na afa diaka bia yede atoaso ede amamo na bibia kwanka dwumadie ni mo ede amayen yebeda aboafo so ase waya wotifia wo hweyen yeda wase afa Nayas ene abusuya production team because wa damase e wadwuma so ya mobo sabre so de awie de ne yenko na onyi panifo yi ade ne ento adwumadie no eso ene na masomuku a waye ni nyina na so de waye de na inshura ni nyina panifo bi biara wa ha
in fact if it's in penifo so ekosi nkola so ye hu ne yenka ye gina obi biara nam ni titru ene boss lady ye ma de nyina agudie papa bi ene de da bi ene agudie na sa aboro so efri hefa efri he Radi adom ene papa ye mame onyankopɔ wonhua mo papa nyame enhua mo dwumadie wei sɛ yenya empanifo atitirifo a enka dwumadie no amfa ne ntoma pemfra ne nyina eye mo adom enti ye bɛka sɛ nyankopɔ nhyira obi biara ade biara a mahwere ɛwɔ ye ho ne nyankopɔ nhyɛ me mu na ne ye wɔ eye empanifo bi a wo mo so edi yanim ama dwumadie no afa ne ntoma pa efra na deɛ di kan prophet Samuel over ha prophet power me pacho eni deɛ mo wɔ ha cho papa wo bi ne ma me nya mission fa se wo ba ye afei so ye wɔ atitirifo ye papa Bishop Moses woda power Pentecost wo mamo bi won so wonyankopɔ won hwa so wo ba ye afei so ye papa Eja poku enso wa me pacho we via ne anko wonyankopɔ won hwa pa na wo hwe ye papa wo no so eto so Bishop Eric Bishop nyankopɔ hwa wo fi United States of America and wa bedru ha to was it me kan Nayas was it dey say Nayas nkwa dey me chop plane ticket na maba wo kana me fi say ya go na papa we edi eno na fra me say be fa me e wo airport na shock me iti ya papa Eric onyankopɔ onhua pa na afen so me amehema ma de nyina wo hwe ene etiriwi a hyeme a enyo no a enka me hu ne ameka ma onyankopɔ nhua wo ohema na hema dodo na abone nsam na ne dajo one mame oba fefe ohema fefe nyankopɔ onhua wo papa na afen so mi twa mani a mi ankasa mi twotwo mucho ma de nyina agudie ba akopɛ adepa TV ene japade ene due ohema me pacho boza na uhwe me makeup nso a nipa ba akopɛ was sweet s opabel minim s ko ai da bia wo the sweet s nso ye hu s ne kwa opabel ene de mu wono nso ene ye me makeup wo ha me sro boza ma me kakra nyankopɔn won hwa pa lady mo enso kona lady mo ma mente wonka ena afa so magudie ba ko pase baby ene de ma wono nso menene eda nyankopɔn hwa ya blogger ba ko pe ba for ene de mu nyankopɔn onhwa amen celebrity blogger pastor Yima enso ewa pastor Yima me pacho prophet Kashbi oposi ni a wotonyom wonyankopɔn wonhwa pa nyame enhwa ena afa so mia menyom to ma de nyina Mr. ba ko pe ye ma menyom to ni kase perpetua nyankopɔn onhwa mami nyankopɔn onhwa pa labiano enso kona ha sei na atenka so wa ha sei ye de atenka abagana ane ye de aba na no kware mi hu ni amenka mi nuaba ma edien pa na wo be ka kire ahwefo a enne bishop nso wa ha sei Bishop Apostle Edu Inketia ne yiri ewa ha of mame me pacho wevi ne ehwe nso wa ye ni nyina ena offense Samuel director Samuel JJ me pacho wo ha mame hu nyakopo onhwa na ne ohwo mo do so pa ene de ne ka kire ho yo abusia de beka ne se yedam wase na afei so ye ma obia afinhia pa na afei dwumadie no ebeda swadi ase ese abada mpanifo wododo a wonema ba kire nyina abada wonema die na afei wode akire yen bebi amadre ehu hia pa ene se ye ba ye ne ma me Florence Obinim abonkomo amano akire ne ma wodo a eye akoso e wa brabo ni mu ya na eye atete na ha adwene pa na minimse wakwe odwumtuni na minimse fa kwa wotie so o nsema wodo bi a ya opese ubisa no nse na nsen kran kanka na nsen ya ne nsemu a esori de jayi eya na bu okro wote akira
ya na opese obe no na obisa no sane osi efa wo komu eno ne ma wodo bia ya in fact wo hwe ni mu e won sama wodo aye ekoso no ho enti sabre won hwe me bisa yensam ba ko mienu miensa pe ya wia ya bodwom kakra na ya diasa na dwumadie no de wose abusua edisie no afei na ye de asi eno timada roma mesre se mufa kasamu no emai edom no emfa emame na fa duru so aye me ne medom ye kita hodie ye be sofomo na ebe ye kama ed amaye ana enkomo no ye ni nkomo no ye be di nkomo no mini se nyina ye krado mini so pe konkonsa sa na me so pe konkonsa eno ti ye bisa na ye bisa na ye ko ye ni konkonsa o ye ka konkonsa na unim se Ghana eye GH fon so wa ha sei ajo e wa ha sei nyankopon hwa na one Ghana for enso wa ha sweet I will enso e boy ye freedom ye pa and dini de eni die mu se yentimi amodin a mo fanchan bo ha na ye refi mo fanchan na ne yehu se bibia kama boss lady yehu ne ayenka o ene de ne yenka njre no muni hweka yo ani abusia ahwefo ne etiefo fan yento aso na de se na fata ne di kwawie no na yemfa enkwawie eno ntima mbisa wo nipa ba mienu miensa enan enum eye na yato aso bredi nti utie odwumtini Florence Obinim ne dwum na enfiesai na wadie Madaroma. Thank you for this opportunity. Welcome. We didn't hear the humble prophet one. Maybe any question, but maybe assume back a comma yama me Florence. Me who said amplify your voice. Show no so no. Assemble back open and yame de mammy say me ba me cancer no. And he say enne ye tro Bible fufra. Send you 2,000 years ago, ye true Bible. Now you know Ruth chapter 1, Ruth chapter 2, Ruth chapter 3. Say ye true Bible for frobimua. Me ma ye mame atias ye say, and ka ye benya ye mame Florence Obinim chapter 1. Enti onfa we entu ni trim say, ni din Florence Obinim ewo Bible mu. Na dache enchirima babe ka Ababe kind Florence Obinim chapter 1 verse 2. Na ye hu ne eto no na omode ahye omo ho den. Masem nyina no bedase. Momo nsem Florence Obinim chapter 1 verse 2 ya tro say enka obi ho asem ne. Yo abusia say na medi kan me kanwa ne say me bisan semfo bia na fe ya to adwumadie no eso na ne papa mu a wasaka me makwan na ka obia wobisa ne nsam mako anu tinim ebrasima ya ediama me de bibisa na ye ne tentamu a ne de hokowie a na minute kakra no aka no a mama kwan ne bi kra won so asem kra so akoma pono so edda wakoma pono so na wobisa eye ya mama Florence Obinim ade amaye mahunu se me akasa Mrs. Tammy aunt Mami broni mo se wo me mani sason kakra timasha se mo de me microphone be ben no e bi kra na o ko sambia o be bisa eye pacho me sister Saliman Madaroma. Yes, really. Madaroma bia no o ko sambi kra ya wo bisa e ti pacho mo ma kwa mo broni. Hard question. Hard. Okay. Pacho, money space, not fee. Wash an eyeball to eyeball. First of all, me penasem pa. Unimse me penasem. And yakasa kakra 1 or 2 bi. Obo ma baso ntino. I appreciate her. Ne bibi o ibia. Question me pese me bisa on say. Last week here, so for a key statement we say. Obi ekasa share ne se wonfa won kasa se be ya social media no beja awoso ano no ye audio wa sorry no can say what the work so many years about 3 years ago say free social media ne so and only idea that's a bone of contention a lot of people were discussing now the person me bisa on say what is sa asem ne ba bontino was whether or not we catch 3 years ago or not no ye na yenim one person who say obi ebisa into obi ebisa no
ono de odwa Canada nti you nfa kon na eba beka nti me question a me bisa on say who say because twetwe a ye twetwe nyina paddle free no nti who sa question who sa audio no ka say o waka na wuntie na enyi obi na ebeka chewa mo wati pacho feel saying Sally papa bisa na me fra wo de bia me fra o sa da kwesi me wiase wie oba pa na ensam no koso na no den na ensam abusa yi emma ye no na ma to me ho foma empanyifo bi atum se ma me nhwe social media enti no amade papa kan no me ankasa me nyante na emom obi na di sun nipa ba me ensa efre me bo mama ne ye enti ka Sally ka me nya bishop dan mu busa na nsa na ogi tu mu ansa ka me fro na maka mu na kiro komi abeti yi bishop ne bo ame e ma advice memra TikTok memra hobby na menya followers na menwom na me se meye no eba na se menya followers dada aka de me won sa TikTok ne wa hon menimu me sole abantes na bete ni ade because be 3 years na some na kan kwara me ni social media me sole atwa mountains enkoko mountains Ebri mountains Apostle Cosby omunyine name ko je dan a Bishop Kwaku ni mountains because many a brepa fight say e be ya Ewrade be boa mi kunu na no so aboa me say ne daddy kan no because before say me be ye Florence obi ni mu nyina ma menwuma pie no eye bishop ne boa me de ne sika eye enwom na ma me ti edrum maybe nso a say me nso no me so mitumi boa bi ti Sally 19 for don ade be che ke de ye no ana Friday na na jokra na Nayas ba said okay na mi kunu ka che mi say me mfra kola na o handle sa TikTok no na me amenje na me mmerem ti o kan na say me say o ma menwom no nke mpi ansa ti da say the bu ye for kakam there bi be ma de o kan me say utie na me free lady no say baby obi a omra na say na bishop eka me pese me tie no ti get ne buy me kunu na kwansa na G phone no eyi de to me phone so nti o say me twa video nti ona me twa video kakra ko ho afa ye kakra na me say ne me ye live for kakra ampa so de bishop kan na aboa pa ma followers na ekwa animu pa ti mi kura me da na se pa hira no se waboa me pa wa ma me advice papa nti minim se bishop san se me nya de bia obetimi aka ekwa me busa no se ye no credit a me de me maintain kono an de to so ma me se wakan wa wate won mate ene o de me pa chofa chem o kofi e bia na odo so nda me ya TikTok live no kure nya me no ka kire me se me yere live for TikTok na wo ye no se wan show wo ye wo ho a wano fuma on besiri wo na so bishop fa se papa di machi na wano fuma ne se brofo de meka me obi ade so Florence obi ni mente brofo ti me ka brofo na me ti enye issue ma ko se obi anu a ne classmate ni me wo secondary school ba bia enti Hebrews ya wo kami kami makokora me ye ka obi a wa boss anyi obi a wa te brofo na abon there be obi ewunim kwan abefa so mo adoma chede aye adwuma ono wabon China ni nte brofo nte wabon wana me ko Spanish fo kromo Spain me se omo nte brofo ne doso but brofo kasa so usua na hu na eye pa me ga bishop besero wo yire ko ya de afampa ibo edi machi na me call life ba ko nipa ba pa e bia nenu mom na all kan de ya no de o ka kire me o se menye careful TikTok life na me ko hosa no na BBC a ombe ha me pa nti bia se ne aye bo me din ese ne yire sa no na ohun ne won kan na bia ma BBC e baaye yo that's mami that's pa obake mpacho yen twentwen so kakra I invite ya sister Perpetua no ombe sheki ha kakra say aye door kakra nti mama yembo nse ma sister Perpetua beautiful Perpetua but mama nsem
No ho se fe. Afishapa. Afen kombeto ye. Me pacho ani age se wo ha. Me pacho ene ye dede kese bo wonsem hye rade ani. Ye dede ana obi a suspect wo ha. Obi a suspect wo ha na. De ekosanya ne fa na. Afi akopro aba beto yen. Enye obi a na nya ne sei. Me kai say enu ayi na me hwe was it today or yesterday na me hwe social media actress bi a wa posti say I will see the end of this year. No this I think her name is Allwell or a Nigerian actress. I think 22 hours later yet any say ode well and say what ha enye wa ho ofe enye din bi e wanya enye usika enye wa ho ode Awurade adom Never. It is say yet ha na ye nua ba Nayas, our beautiful sister. She has been through a lot and I am a witness in Nyema wako na ye kasa ye ka adaje bebo yen. Enti say Awurade aya ma ye nua yi na ode na bedu sam pempensu ya me gidi say wo so kai wo de Awurade ai dey aya ma o afi hya ase ye papa kan bibi o say ene dey nkofo wo mu awu no mo dɔɔso sen den ya ye wo ha enti ye wo ha be say ye tuntum Awurade kakra ansana ya bo bi suspect. Are you ready? Me hu se bloni bi kra tie kire mo mo nsema bloni no. Ai, bloni akwa ba o. Oh, and let me come. Eradi woni mi adi nu ye. Semana wasia na mi ebonye yefo. Semikai baby amisha any purpose utimiacha atumra woni mieti nuye semikai baby anamila any purpose woni mietui to say Atumra 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 Unimiati Nuye Yenina yet to say Atumra 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 if you say one no not me go not me ba perpetual the Gemini me no ma me suro akwa inamu me ati me tata eti me dia sita bema me jefu no not from January to December. Yes, Mama Florence Namo say one mama mua Mima wamo Florence Obinim Namo say one mama we Mima wamo mama wa Mima wamo biamo Watu ufunya Hey Mama eka tamfokua Akanim kwa sebia tuye Eka wasefu kuwa Akaya yakaya nuadra Neso Wanyami ayewo Sorry down I should say Mama yendi wasi Ye don't
focus Yesu Yema wambo Wanyame wama yemwa Nayas teme Wayanima wasi Yeto focus Yesu Yema wambo Eti yeto focus Yeto focus Yema wambo You don't focus, yeah, my woman. Ahina, wama yawo. Ekabari andere bebe. Wama yedi mu enkwasi. You don't focus, Yesu. Eti mu yedede na miya. Efra chushui na uyonyame. Wanimni wachinyame biarano. Watuma kumai mibonane Papa mi papa wabro Obatampai Bechi unasiwai Wanya mi betu kufunyuma Ayayayayaya Tumina na wasafura denya kupone wo Wani nya utansi abro Wanya mi bisawa Dadye Asida sa me passe to say Wakurana tisawa Obiarani hoy Wakurana tisawa Obiarani hoy Wakurana tisawa Obiarani hoy Wahini yabeyi wayo Yabema usuda Mama mishushaya na miwuni Sika kani ebiebe so me de mi mama ni so kosha onya mi kwamano wokuno no tude mwabushye kwa muchata David hinina die wati kunemono wase ataderu na ni 90 say yawa na ni Jasama, Natini Sawa, Dawni Vital, Abana Mebani, Nanu say, Waina Yabaya, Yabasani Manawa, Akana Tisa, Obiarani Ho, Akana Tisa, Obiarani Ho. Agata. And you want me that to get my mammy. Me took it to Abby. I see one coon dear no will be any who are suspect. Oh, ha. Ma, a peja, Yamia Pejano. Said the one say fe me who no one fat on me show. Now was like a ready shirame. Na mami nyini na mi sanya kwada to sama me. Who are fankasa. I love you. You are one of my role models in gospel music. And one thing I make sure me Gerard Adum to me call Bible school. And my me reverend because of you. And to where you bino your role model. And to mommy, me say one call name Tiano or be any who are your suspects. Are you ready? Sure. Did Tom say one side of it? Chuba, Me tell my shoes was it.
nyame ani monyamo ai Prisa jawi ani na nyame ani jehu jawi ani na Yesu supau jawi ani na wasure ani ajo etu ani ajo obi ani jehu aya so spat Esure ya wege obi ka wasama aya so Macho Awari pe ya wege obi ka wasama aya so Ade Apantu pe ya wege obi ka wasama aya so Shira na buso Shira na buso Shira na buso me shira na buso Shira na buso Shirana Buso, Shirana Buso, Shirana Buso. Oh, mama, mama Florence, oh, mama, mommy. Sorry, when you gaga, sorry, hey, sorry, when you not shut up me anymore. Suspect. Yes, suspect. Thank you. The name is still Reverend Perpetua Didier. Thank you. Madam Pep, you have a banner in Comawati. Yo, Monsieur for Madam Wase na afei Yada Yabuafoi ase Ushem Wofie one Madaroma. Esanse enamduaso ana homa ehunu strunti madaroma buamie na menda yaboafo onum eso yemui ase mepa totino lomogini energy drink for se mekanche se wabre na opɛ drink papa ama honam atim azisi hu so pebi anom emame 0244 080879 afeina salapo chopped tomatoes pato Italy abochimemo ana efre bronyan eno a ana yedi edi obetimi afre 0555 582786 Angel Colanso ewo krom bronyan woni nkoda na abusua hyiamu a echilia eyekama na mene nasia na ekoyo Angel Cola number no enie 0244 832286 Chiefest mixture ye ko na wontimi nkobia bronyan me pato Utimi ND Emanu NCSE. Ya kwa wasa ukobie no ti san ho yade. Chiefest mixture pharmacy bia herbal shop. Benya bi ato anom 0247040046. Papa Gu furniture maufie enyefe. Office was sambi bia ma ho nya homeka. Yekopen konya pam papa wardrobe pa awo ne nchen 0598278984. Me pa chow a year cute cat palo. Ana jibre SCC 3 ho ama ye ho atim ayefe papa emai be ma fani wura ho no mo 0246897589 me pa cho now max faction e man tade pa me de farede atade a ehyewo a e ka sam frɛ no 0248565172 the boy fashion e man ya pimpina de awodo gold, silver, na e de CC ho. Ye for the boy fashion. I was 0557 710129. Diamond Cosmetics. And my dear Akasa Achredom. Your friend was 0244 179789. Abusiana, wenum ne abwafo wonum eso yemu. Me pamacho yema me petu for kakrebi. Just some few seconds. Wait, dear Patronia, a futu, a nitty now, Brasim, na me pa, me mangan and nacho, as say, dear Bishop, a kind man, tea, dear. Na Mimia Baba Pebby, Akas wetty any dear, maybe GD. It's way they be under your pressure, Bina. Send ya you good, you don't feel sign your man, that be under pressure, no de Casayana. Yes, at the Ghana for you and find Chenaka you trasso. Na yemfa odo ne ba ko ye move ne hu Nyankopon mo buruhunu yemfa Nyankopon mo buruhunu kowura 2026 mu. Ede mfa mo chew pa.
Madam was saying somebody at Chammy. That was mommy, that was Nana Bafo, what Yasama, Mama Kayano, Broga, Uti, Nana Bafo, celebrity Broga, Ochnan Kodi Minimu, Bones or the cock. I saw the and why I was money, designer, Nidin, and Mammo, your friend say. Advanced clothing, me pacho one no and anti dear beer, Shammy medical TV so one no and a year or the mammy free. Advance who I have a Yanko won't show what it. Hey, Elum, you buy and go for free, and also see the free. Musha, my sister, come on. Nayas baby, Mr. Won't and a tad and espacono. Aha, ni design and Mr. Bonnie D. Mamma and Ebiana Macoba. Ebiana Mentimia design and Dean Papa. Na woman's fashion. Na woman's say, in fact, a coyepa or Madina estate one more. And I don't know, mission so a needles on point. And Tinyango Pon Shramopa and a cute cat palo. Cute cats. Needles of day. Needles on point. On point. Hey, Ghana. Sabe, one over Wesley gone hey, and na your palmway na woman's fashion. I also Madina estate. Ono so ya de pa. And I meeting hwe de. Wo say abrabia say meeting why fedia. Cute cat palo. Mrs. Sandra Mensah Papebi. Wob and an car abese, but meaning baby, we be not offer dear pa and cute cat palo, and not many make up any me mamma say, you know, just love beauty palo, just love beauty palo. Cute cat were her, hey, sister Sandra, oh, you and walk on Sandra Mensah, and I will Janino. Okay, me pacho, madama, and Yemaya is a tomato see if free Italy. See and chibi and fama ubibia or buy ye na fakobo nkwan fakobo stew sa so and I will ria me pamochawa Lamborghini no me pacho ma me fa wadu mama na ye and so yesi em obi e bi to obi o ha bia e benya bi sa so na the boy fashion jewelry say jewelry ya e wo hi wose eduru ho no ma yi bi iba akọ fato wonsa ai we nya bia ye be ma body splash ni nyina so free the boy fashion jewelry honom and Tomano so ewa hanti me pacho me de wadwuma ma asamba nya abotre ya dance Nayas ya papa eye apia bebeka osofo ai miankasa me sofo ai madam fuminia me bibia o se me bai na manka bi de na wa ba because go for hwe ase bibi be fi na no aba. So next week obeko court 13 na nke ye hina ya court te ho na na ba afu edikan muma ye fanse mo kase hia apia bebeka asafu apia bebeka amen dasi mpanifo amo nyina me chia mu nyina ye ma me mu mpanifo asofo mpanifo me chia obia onyankopon hira ye nyina amen. Me pese me kasa kakra bi efa be maame Florence Obinim. Me dem maame Florence Obinim enante about bese 3-4 years ansana me fi wo monchen. Na o a very great woman. Na me yera me wale no me maame Florence Obinim ene tete no ono ene 24 to say obano me wale no na mami on ne kire me empire na wode me call Adenta Park so mommy em say urafi na wode me call Adenta Park ni so e hono na woni me call na ye mompa ye bia se ye bompa ye mabishop obi nim ko a do olidie asofo ane wo ni nyina na wo ne ye empaibo e wo Adenta Park ne so kitikiti pa enti me gina wo me obi a me ye empaibo fo pa na ni nyina eye me maame Florence Obinim enchen ena me sua sa de we nyina afriye nye se de kase na nimonyam e ade a esiye na ode teteye na mommy me pacho e ma bibia hawo mimi de aminim
Fi say my oba pen, matena mo nkyɛn pen. Mini ni nyara na ɛtew ɛwɔ adenta. Ifiri Kumasi bebia ɔna no aduane ma yɛn wɔyɛ bibia ɛyɛ mama Florence Obinim. Na me ka sɛ mɔmi wo ka sɛ me ko de ka bi wo na kotua kare ma me. Mani ba me wo sɛ na me maame atua sika ni nyina ade ama nipa no. Wo me nyame nhyira wate. Nyame nya okɛseɛ. Ebra asɛm to me wɔ Ghana ha na me ankasa me ba matete from 14 years. Fa ne sɛ me ba. Me de ne ma obi kura sɛ wɔnwale no. Asɔfo timi yisu akra ne set me up. Ye bɔ madagya beto abontene the whole Ghana. Na ye de to so sɛ ɔsɔfo apia akɔfa wo beyere. Ɛna ya kye no abori naked. Hwan na bɛka bia ma wo. Sɔfo akɔfa wo beyere. Mommy Ebra me hu sɛ madagya ɛda abontene no me fa DDT. Ɛna me yɛ sɛ me kɔ ɛpo ɛne ho na makɔnom na matopo ni mu me pɛ sɛ me funu kra yɛ bɛwu. To me sɔre anadwo around bɛyɛ 1 o'clock. Sorry ya na me hwɛ me manke to no no mo de da me nkyɛn no. Me so me ne me man da. To me hwɛ me man anim na me dwene sɛ hwan kra na bɛhwɛ nkra yi. Na me yere so wada me de wɔ sua na wada. Enti me tete won ma me dwene ho sɛ ɛpono kra me nkɔyin fa me nkɔ kokobite side ho ana me nkɔyin fa na me de fa mu dae. Papa, you better more about something. Enti ma me kaka kra bi be sisi a. Ɛna me de fa mu dae. De me hu ya ne sɛ owura Yesu ayi ne ho adi a kyerɛ me. Na me tin maso mi sɛ I have not finished with you. Na me tia na me ma me kasa no me te sa asɛm ni the same thing. Ɛna enwum bi a na me to ɛde kyeche me ho wrɛ. Ɛna mpɛ sɛ me to ma me ma me na me de me kasa ne ba wie. Wɔ se sɛ wo twene no a wani ringwa seda hallelujah oh nyamiye ampa nyami yes Mama Florence say uchinwa ampa wani ringwa seda hallelujah oh nyamiye ampa nyami kesi mama why if what nyami nhyira wo to nkwam me wife esuan wo se de to bishop Obinim nyina no wugya nachi wa mpa bada enti me wife da bia wo no wode waye ne bibia me so asam to me wife wo anyimi amada eye wo nkyerɛkyerɛ a wo de kyerɛkyerɛ ne ntie nyami nhyira we bibi no onye wo kɛse Mama nsɛm asɔfo apia bebreka. Yes. Mama nsɛm me pamacho ye wo mpanimfo bi wɔ ha ye pɛ sɛ ɔmo ka bibi kakra bi kyerɛ yɛn. Amen. Menso meda ahwɛfo ase. Oba hema na ho ɔfɛsɛ. Na me nim sɛ me papa sɛ ɔte machi. Enti me hu ya ne sɛ ɔde ne nsa aprɛ me na me sɛ daddy da bɛ na ho bae. Na menso me kan bi kakra akyɛ ye maame. In fact maame we no ho ɔfɛ paa. Menso me nim na me te ne nwom no na me sua paa. Enso enne oda so te saa. Ɛna ye no yenyi echa no. Na sɛdeɛ na ɔka no na me fa ne nsɛm ne bi. Na ɔka se ɛntan obi na utan obi abɛwu ntɛm. Wonte ase o. Asɛm no ɔka no na Bible kora ka se sɛ wo ka obi asɛm kɔ na Nyankopɔn agyaji sɛ wo yɛ widini. Papa so ka sɛ wo kɔ obi asɛm a na wo saa nipa koro no wada
order ni akwa e de ama nipa na wo ka na asem no sa pepepe wo ka na asem e wo nachi e the same mama nyami enhira wo say me dem make catch say and for social media say munya asem ut e asre nanu munso nata na se na nyami aye wo no ye no mu bi ye wo papa me papa onim me reverend say na na hima won share mama amen amen mama mun say mana na hima Reverend Nana Hima. Wow. Emrenim na ka mebisa na sempa ba emrenim. Amen. Amen. Me ma munyina fishapa. Afin kombeto ye. Ka be ka kire ye ma me ne se Yesu ka asem bi. O se akoa won sine owura. Na Yesu na ofre wo no oba wiase de ne de ye no. Me na ka asem bi kire me wo se umbedi abawa nsensuru atantan de tete. Wow. Wo timbo so obedi abawa de a ene atantan de obetete. Enti ye ma me emra wafa nyankopɔ adwuma so obeye ne de. E wo so obo na bo so yi. Se Yesu na ono yedi na chi no wo se akoa nsi ne owura de a de enipa de ye no no. Esa nipa na da so wasase so. Eno an de da so wo ha nti ombedi bi be ye no. Ne mo hyede na Yesu enchi kire ne re. Amen. Ame sha ye nyina. Amen. Na ese odi Yesu echi na ma ne hu a Yesu fa mu no ubetumi afa mu bi. Yeah papa ofi US Mr. Hey, plenty kitty try nye easy o. Nti daddy be ka bibi kire yesrew. Na say next week elom yeso ye ko. Praise the Lord. Thank you so much. And yet, I am a mekra. I am is ya papa, ya mommy, or my trying both the spiritual significant. But I dear back on the consequences. But you may person can say the social media no a very delicate issue. Now, a dear biara or the better you will answer it tomorrow. The me person me catch and say, and embassies be or no more yes if social media handle. Ukoji visa. The year say you bought back. It's true. I work with the security force, so I don't want to go there. But as I see, I can't be bitching out because ignorance is putting some people to do things. And it's not an excuse. And you will answer it tomorrow. Obi owa the only two social media do maybe wa wunya bi nye da. Both here and outside. And then all the international companies, you know. Obey we interview no yen was social media no so or true handle no. We have cell phones bi wa wukra. Oji obi number na the social media handles na aba it wu ni pesua oye uni su enti the embassies use that na ye hu de wo tro say we see attacking crofo say even if we're against feminism they fight you hu the kind of person you are mesra will say we a blogger onya blogger say we be asemba. Be careful of what you write. Nana Bafo. Be careful. And that's a word comment. Be careful because at that honor and paper, you answer it. Thank you so much. Nana Bafo. Thank you. Pacham papa 1 minute. Your time is almost Papa Eddie Bishop Moses. Be careful of the words you speak, they are spirit. And every word you speak, which becomes a spirit, it is a seed you've sown. So you definitely reap it. God bless you. Sorry, I'm a first service na English. You point them because English is short. But I'm a be official part. This after I said, Amen. Auntie Nayas. This will be in the name of Yamin I mean, so no, I say, because now we say, I can't say, although Bruniwa, but many of the Bruni, the American fan, but some business. Say, a man, Madame Hawkam. Ya worry, you don't know about Bontia, boss out, oh, Mammy,
Edo. Adwama so say mo ho ne yede ba nti ma me wie. Dem say ha ne say ye ne na fa me na me de me ho example. Ye fa ne say me fa me sere me nua ba me be example. Say me wo yere fine. Wo de wo. Na me ne ebi awo. Ana me ne ma me ya wo pore be ye 4 5 6. Ti say na mawu a one ne ma ne nya omo den. Me na makofa sa ha ona bawo. Eye ma mi na obeku ana ye se me na mtutu me mayi ana ye nya ne den. Na ja omo nso a omo tale won so nya so yue kakra. Me des. Eya na wa ye well. Eya na wa ye well next time. Me pa cho. Emfa wa fu offense na se. Ka bibi kakra. Hello. Hi. Mommy. Oh. Eya nampa sadi ana ase geisha sadi. Mommy pacho me wa question back. My voice is sorry. Me pacho usano. Answer now be great musician. Devin na now person o ye. Cause go for me be free so. Ebia usa adwe o team na was say English but really realize that English I can't say. Usa no apart from enyum to Devin na now person o ye. Me son na a fine way woman is super say we a designer. Yes, a woman is super. But enyum no so na me was school nyina e pie na meto sa. It is hard we me dey woman so. Madaroma, why you clear? Why clear? Miss beautiful girl back one kasa eh you be ham pa. I'm so happy to be here, especially I've never seen Mama Florence before, but so I'm amazed to see her. Mama, you are very beautiful. Don't listen to what people say on social media. I've seen you in real life, and you are very beautiful. That's all I can say. Thank you. Oh wait, I mean one can be trim. Me pa ma cho Nayas mami. Ya tese o ka bibi kaka. Woman so be kasa 1 minute o wi na Nayas mami akasa. Why? Cause one beautiful girl am I. Elom. E tese o ka bibi. Pacho mami o pija ne nsache. Na so dia na. Oh, pacho de bi na so nye de. E da nyame asese nyame de sa every abeka ye ho. Ye ma ye nyina ye ho efisia pa. Ewurade nka ye ho no mboa ye. Afen so me ameba mama Obinim. Me ma we efisia papa. Abribia me so me onyum na menyi so na menyi bia. Nti nyame nkoso nhira o. Omo ho ban. Amen. Na koso. Florence by now we are 95 o. Na ho afeye pa. Obi o ha bia so so na oti onyum. Me papa Thomas. Ono so me manefisia papa. Oye me sofo. Mami we wan kasa ye mpon. Debi o me pacho me fai. Agudi e kasa kakra. Hello abusiafo ye frey Kel's team. Na de metumi aka nyina ne se Sister Florence entie de ni peka. Because said you are more canon the way I be no. You are very beautiful. And I may catch you say a hodini akumadin a unyame dia mauno. Koswa na yemu bebre ya do bebre. Eya hwe o Kel's team e TikTok. Na wani beji ya ho pa. Yo mumo nsem ma wo mo. Obi o kan ye bia de obi akan ye bia eh. Me pa me ba o aka last but two. Angel for us. Hello, baby boy or handsome man. Thank you. It will be official. Asamba kuna mpese me share me mama Florence. The woman say, a bright more no. Samre na Nyankopon yi wa ho ofe e de pie. Oti wo sisi ai. Wo ho ofe chen kan no. Fo se sunsumo e ti mu nne no. So obi wani no ohwe wo obi hu se wo ho ofe chen kan no. Eti memma de obi beka emu abam. Mentie ni de nipa ba beka. Me bright you ni sister Elom, omunim de atumi afi. By afin so ana me insurance wa pie. A me ho aye femo. Enti me da se. Ye wi a me ba beje wonsam nhia. Amen. So short and me man krofo akasa rade. Elom mpehwehwe ni mu. Me ma obi bia afisia pa. Na me so kakra meka ne se ye mu bebre ya ye te he a ye ne ye maame Florence e ka se de obi abeka bia no mo onfi no me gidi se ne picture ne beto ho no
yɛte ha no dodoɔ na nso ka bi ɛsan sɛ ano ɛde nkyini ne meko no ɛno ana ɛsan ka asɛm no sɛ nhyira nti ma deɛ mɛka ne sɛ wanka sɛ tie wo mu ne focus nea nyame de ato w'anim sɛ yɛ obi wɔ nkyɛ ɔbɛka kyerɛ so ɛyɛ nso sɛ nipa no akora na ɔso gye gum nti deɛ kakra metumi aka no no mepatɔ blogger we ɔha adwen paa kasa ɛnɛ kasa yɛ dɛ Bamcho Bamunyina Fishiapa. Median and Anabafo. Before say, number second time, Kasaka Crab, at the time we saw. Obia social media bloggers. But there are so many things to it. There are so many news done among Bontia. Anna and your bloggers in the fort. Could you believe that some of the celebrities that mean per se, Mahuamokwano, Obi Trace come out, second bad news about him or her, no fun trending. Yes. No, yeah, it's true. That time. On where side in the power? Some of the celebrities on where side in. Say, can it negative? It is a Bonoa. No, from a trending. And secondly, there are some companies here. Almost on Juma. They check your followers, they check your views before and some Juma. And we all know the negative stories sell more. Share the number for me. There are two impact stories, and you'll be an enemy. But mammy composed to a Jamaican sem obebo women. Me crammer. But what I'm trying to say, it's about saying I'm paying for it. Meaning celebrities via your pick up on. If you want to have an interview with them, they will charge you before. But the big bloggers no more put their force on someone who interview. Forgot no chance here, it's yeah celebrities and most of them. I'm count I'm a bloggers in the beat. And it'll be a true force a blogger. Because of how I'm social media in India. Me more people say my boy mommy Florence Obinim no. Over him followers say na number for social media interview. They were going to followers say. The views say. Oni me nye. It's then me ya followers no negative stories na me back. Because anytime I post positive news, move me. It was some negative stories. I could be every video training pa I'm off be new videos. Mo share comic videos in one ma and the answer I could be that's all say. Yes. Me ya nya kwan ba o say ke yam bo kwa no. Most of Ghana has young content creators. I used to boy in the edge of brain. Sanka Bochilan Koya royalties. Mammy, I just say. Oh, man, Mike, mammy. Your flow say. Sonia. Ufi Ghana. Ghana Krubeso. Kumase. If you are never a partner of Fufu. And I'm quite bay. Aponchi kakra. Oh wow. Na oba when you Ghana ni be ma biama oso be ware wana. Oh David. Anya me ware why? Oh anya me marry ma de momom nsem ma no. Then abeka kire Nayas. Why ente kasa no fama no. Kasa modern. Pacho why fe pa na me sure so. Mama, na me sure why. Amen. Ente de obi abeka. What na nyum da? Na nyum de ayi na ye ode. Osu ni wufie. Aha. Ena pe ohun. Ah, broni. Mewe shade egu na chi no hu ne sai. Dia me peni bia. Aye dia wo peni bia. Osofo apia me break up to na die we su mame. Hello. I think say the problem Ghana for in general a concept about what Christianity is. And they said they say Christoni or dress it. And it be about so much say. And then obia person looking ye because usha Bible na ye kind of onyankopon or ya nkutie nyankopon or ya nigye nyankopon into oyo nyankopon a usha said o sika say yen share environment ye yen share ho ne ade no a e hye say o pese ye dress ye but won say na tete no na eye Christopher bebre no omo na gospel otna donkey so meboa eye ndan ko tilamogini mu exactly enti na omo dressing. To the moment you have found kakra, I think that's the challenger. Mommy war. It said they were decided say, I dare no person wunya titeno, and I won uya bofrana person wunye. Ah, why yen say no, would this yes no? I made the pantiasi. But I dear person mean show crying say, Unyakoponya dirty yankopo. Ti dress it. The just say, you at a dear shower on the tena hey. Wa shanefe.
I say 60 years. That is the challenge. Christians are sorry for any friend say Christo yeno Christo yeno ama abeye say ufa wo ho kra de na ehye say wo ye obonefo enuntina ama wunya challenge. You don't have any problem. It's because say you have decided say now you look like an elite or be a work school. And this support here Jumana. Oh yeah, no until them confront here say koso addressing. Don't ever dim your light for anyone. Amen. Answer never bumpire na jumedi ni na ba wie no. Ye maame ewo. Sorry, say me fa tam kakra me bamcho. I said Nayas inti ne baaye nenso no. Wo hwa beka say me ntimpo ne baaye. Me ka wo ho ne beboa Nayas. Nenso Nyankopon nhira Nayas e bi Awurade fa no ye program say be hye me nkunan. Amen. Entamwase. Nyankopon nhira mo. Oni mu nni ne yie. E wo mafie mu. Master me say wan tia se mpo na wo kan bia na bibi be ye won Awurade mfa nkyɛw. Amen. Enso bi emfiri wa brabom. Amen. Me ba mo Nyankopon ye adom a baby no mo se me ko bom mo adwane de me nkɔ. Yes. Ma chance ye se me de me nwumu pie. Daniel chapter 6 verse 10. Daniel tell say ya hyemra no. Okobo mpa ye da krom president se de ye ne kane no a. Enti de Ghana fo mra mo ahya ma me na abone fo mu wo mra mo ahya me se me nkɔ te baby de me nkɔ. Ye ndi so. Nyankopon ye adom a. And now na juya 10 o'clock me de me latest album you know me de to. Wow, mumma nsam. Me de to YouTube. Etu koda no wabere no antimi antia o kira no pa kotie bi mame e wo YouTube. Amen. Florence Obinim Ministries. Yakopon hira mo pa. Mumma nsam pa fa mic ni ma ye so. Me pese me ka kire me maame ana obi o wa ha bia se ahenie na ye kom na so na konwa bi obi abetena so. Na akonwa na ye de ma na ho temptation wo ho. Nti na John the Baptist ye twa ne ti. Jesus Christ ye born na senwem. Peter aka kire Awurade se Awurade se wokɔ wahenie mu a ma mentena wo nifa so ana wo benkum wo se ho ne tena ne de anya me de asem de be ma wo. Ti ye bebo Peter senwem o ka kire ona akunu ne se mo de me wura ne tiri hwe so a mo mfa me de nhwe fo. Se de be ya menya tena be na tena. Enti me de me fi se ba bia de ma me we betena e wa ahenie no mu no. Temptation no kura wo nyankom. Because we share said the omudi ni ho dance ye fa e wo se okomu mo na wanya tena bia papa obi a wo ha bia de me ka kire won se nyame nhira onye okese media time I de ma me aso me bompa no masi form akọ jeme so amen amen wo bo soro ni asase emframa ne awia ensuo ne mepo se enanajo eponsuo bu fa so a onfa ye nhira emfa mere yen mesra wahenie ni ahenwana num adom se fa opoma na ne kita Mose no fatu onipa bia so ye bambo anadwei owura ma ye hunu 2026 wa asomdwe mu na de ye beye bia so ma ne nyanhira ye bete anwom a ye maami ede beto abonten ene ne wo kyena no ma ne hiti nchen anwom bia watwa e wo Christ udin mu anadwei akoda yi hu adi kire ye na se sie ye a ye de nase ayeye entontom ne nkanfo ama odin we ne yasrew wo Christ ne din mo jeme so amen amen ishra photos pato ahofefo bi mi hu guest bi ne pato mu nyina momra wa yemre ne nti na mo ka mo ho okay we a special invitation omunya ye anti omuba ye but te oman kahwe a ye mema ni ba ko pe ni ba ko pe just 1 minute just 1 minute na next time no ye better time na afei omunyina tumi akasa Labiano Pamcho michechia obia official panso so mediane Labiano na me one of Shatawali ne blogger bako na eye ni je say yes sister eye we no mo say o yembra na yembra embe support nti si ye ba ya yenkura ne bone ye ba ne ye ba be support na ne me kanso ne kakra ne say ye nyina mfa odo ne bia koye se wo ha na se wo ka obi asema
say asɛm na wo kan daachi bi wobenya sunsunsuanso ɛnyɛ obia na ɛka na asɛm keke ɛsa ne sɛ asɛm na wo si na wo ni hobi na mmereko ka me metima bodin ne ade ne awe bat mmereko mmerepɛ mo no yɛbɛka medam ase but your friend say your friend Mrs. Regina Nketia me pacho yedo bibia se a owa ha say so or joining program no yeda Angel TV ase Nayas yeda was so my platform no afen so what I want to contribute is that social media can make and not make you. Technology is there for a purpose. Technology can promote and demote you. And you have to be careful what you say out there. Some people hide behind fake accounts to tarnish and defame the names and then the characteristics of people on social media, knowing very well, say, that person is hidden behind somewhere into you, but always remember that God is watching you. And when you tarnish and defame somebody behind a fake account, you account for it. And one am pese meka. Amasepa dada kedi ba no mesra wa mpese otonyom kakra bi maye mesra pa mpacha wo me list so. Thank you. Obi biano yada nase nyame enhira obi bia de obi ahwere ye bia nyame enhya na nemu omo mu fi abrochire omo mpi kumase obi ofi ba ye bia no nyame enhira o na wonim se dwumadie wei eye life chenchirencha ekoso no wonim omudin minimum mudin pa me kan kire wa na abeka esichire band ai omo wo eye abrekuma ai ablekuma ena omo wo esichire band uhwe de we ana enwom no eda fom boko na utum se na esichire wom aha uko Facebook esichire band uko Instagram esichire band ena uko YouTube so esichire band omo number ni 0248 30
8878. I missing number the subium the mama 0248 308878 SHA band. I your program you are from one and affordable. Affordable at the form cool say assassin dear. Atadre eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa padia mi trema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wo etitrufu wo Ghana krobo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chiatum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edemam papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee a keka, and na me juma dainty, ma po me den when he me papa, na saban ma po me den when dia, and one J-Fax mixture. Bonje, J-Fax mixture, me jina papa tente, and ye ma painful, or bar or ma coleno for, and now kola onyenya and fear dummy. FDA ahwehwe saa edwade nkratoyi mu agye atomu se eye J-Fax mixture pa